Znači, želim da pričam o problema Balkana i specijalno koliko taj nacionalizam je otrovan za količinu populacije na Balkanu. Daću vam statistike neke, pa recite mi jesu li ove statistike istina ili laž, i ako se ne slažete sa statistikama, onda bukvalno napišite šta mislite da su tačne statistike, jer ja ne želim da upadam u neke bitke sa ljudima preko istine. Znači, ovo samo listam populacije od države do države, od ex-Jugoslavije. Jer ja smatram da je ex-Jugoslavija u stvari pravi Balkan, jer Bugarska i Rumunija su ipak daleko, više daleko. I Albanija ne smatram samo da je nešto specijalno uključeno. Nekako su oni meni sami za sebe, znaš. Ali Balkan smatram da je ex-Jugoslavija. Ako se neko ne slaže sa mnom, napiši zašto. Eto. Znači, Bosna i Hercegovina populacija je negdje od 3 do 4 miliona. Vidjela sam razne statistike. Kogod se ne slaže, reci mi. Hrvatska isto, tako sam vidjela od 3 do 4 miliona. Ne vidim tačan broj da cifru mi neko tačno pogodi, tako da ako se neko ne slaže, reci. Srbija oko 6 miliona, Makedonija 2 miliona, Crna Gora 617.000 i nešto otprilike i Slovenija 2 miliona. Znači, opet govorim, populacija, nemoguće rodi se neko, evo dok sada pričam, neko se sigurno rađa, neko umire. Tako da je nemoguće tačan, totalno biti, ali negdje otprilike oko toga. Znači, kad dodaš sve ove cifre zajedno, hajde da ne budem škrta, hajde eto da budem fina, da doda se, hajmo reći, Bosna ima 4 miliona, Hrvatska 4 miliona i ove sve druge cifre. To ti je otprilike oko 19 miliona, možda oko 20 miliona ljudi za ljude koji, na primjer, nemaju lične karte, identitet, rođeni na ulici, umru na ulici. Ima raznih sudbina, tako da ne znam je li ovo sve tačno, opet kažem, ali ja bih rekao, hajmo reći, sve skupa nas ima oko 20 miliona. Znači, meni je nevjerovatno da toliki ratovi se dešavaju i ta silovanja i ta duboka mržnja, a tolika je mala populacija. To je meni bukvalno šokantno. Taj stepen idiotizma je šokantan. I gledaj druge narode. Hajmo ovako pogledati. Hajde da budem iskren. Ja vjerujem da ću naljuti ljude. Ali šta mi imamo da ponudimo kad uporediš čitav Balkan u odnosu na Njemačku, Englesku, Francusku, Španiju, Portugal i tako te države. Švedska, Norveška i tako. Šta mi imamo da ponudimo? Hajmo biti iskreni. Znači, i to vrlo malo šta imamo da ponudimo, jer bukvalno nam populacija nije ogromna, nema na 100 miliona ili 200 miliona ili tako neka cifra. Od te male populacije je tolika duboka mržnja. Znači, stvarno malo ne mogu da vjerujem da je takav odgoj kućni, da djecu odgoje roditelji, da je u redu biti četnik, da je u redu biti ustaša, da mrzite jedno drugo, da prosipate otrov na svakom ćošku i da umanjite vrijednost gdje god stignete. Stvarno, prekinete. Čitav Balkan, prekinite. Jer najgluplji ispadamo u odnosu, gledaj ostatka svijeta. Stvarno, gledaj te drame. Niko nema poštovanja za nas. Halo, šta bi trebao poštovati? Kad su toliki silni ratovi. Sram nas bilo. Stvarno više. Znaš koliko silovanja ima? Samo gledaj na Balkanu koliko da uporedi silovanja u odnosu na druge nacije. Gledaj statistike na internet. Fuj! Dovoljno idiotizma više. Prekinite, do ovdje mi je došlo.